Danas sam opet odlučila malo do Napulja, ne znam, sad me zadnje vrijeme taj Napulj baš inspirira. Spaghetti alla puttanesca ili linguine ili taj tip nekakve dugačke pašte. Zanimljivo je ime. Pašta je inspirirana Noćnim damama, recimo. Za ovo jelo ga uvijek sjeckam, tako da pusti taj okus češnjaka u maslinovo ulje. I još ću ih poslije usitniti češnjak zajedno sa slanim inčunima. I jako mi je bilo zanimljivo malo istraživati od kud je taj naziv došao. Ima više verzija, naravno, ali onaj što mi se čini najvjerojatniji, da je to jelo nastalo na Iski u jednom tamošnjem noćnom klubu, čiji vlasnik bio jedan arhitekt, koga su prijatelji jedne noći tražili da im skuha nešto za jest. I onda je on rekao, gledajte, nemam apsolutno ništa u frižideru smočnici. I onda su mu prijatelji rekli, skuhaj nam bilo šta. Mislim, upotrijebili su jednu riječ koja na talijanskom znači bilo šta, a to bi bilo puttanata. Ovo ide na nekakvu srednju vatru da nam češnjak ne bi previše dobio boje jer onda postane gorkast. Evo, sad ću dodati rajčicu. To jelo je imalo super uspjeh kod njegovih prijatelja, tako da ga je ostavio na meniju. Međutim, puttanata nije baš lijepo ime za jelo, tako da je on zaključio da je puno bolje zvuči spaghetti alla puttanesca. Evo ga, to je to.